Dobro jutro. U 4 sata smo se digli. Moramo krenuti jer imamo 23 km do Zugspitze, znači skroz do vrha. A zadnja žičara nam se spušta u 6:15, koliko sam pročitao, ja. Bome bit će napeto. Ajde, viđamo se. 2,5 km je puklo. Wunderbar. Da, pa zato da. Hoću sve. Jesmo došli? Nismo još. A sad? Si mi dobar. Gotovo. Jel da? Mi smo došli, a sad? Nismo još. Ko to more platiti? Jesi vlažan? Ajde, možda, ajde. Ha! Uzmi prelazak riječice. Sve, si dobar. Nikad bolje.
to je sreća, znaš. Lepit je sletio. Jel da? Prekrasno. Pazi, ja tamo dole. Sledi puta, ne možeš vidjeti sad. Sam se popeo. Pustimo opet. Nismo li baš normalni? Tamo dole smo došli, kroz onu dolinu. Ich glaube, Gatterl ist so ein bisschen Klettersteig, 50-50, das ist sicher ein Platz für. Tamo napuštamo planinarsku kućicu, dom, tamo dole. Sad idemo gore, samo gore. Evo lutamo negdje. Čuju se koze i ovce. Tamo su se sakrile iza. Eno. Janjetine. Komu čemu meni. Ajmo Markane, gas. Borba. Oh, schön. Ich gehe runter. Wieder Nuss. Jedes Mal, ha? Ovo je pogled. Da vidiš što mi je sa podcima. Uvati zri. Ko kaže da se ne može bacivati snijeg u ljeti? Austrijska strana preko puta. Sven i ona jednoga Zugspitze. Sad ide najveći uspon, najstrmiji, to jest prema Zugspicu.
Evo pogledajte gore. Zmija ljudi, a? Jelo sve? Bu veselo, bu veselo. Ćemo grabiti četveronoške. To je taj uspon. Strmo, ajme. Ajme strmo. Sagen wir sehen uns oben, ne? Genau. Bis gleich. Ne. Sad ovako idemo. Tu smo se popili. Tamo dole. Je. Ali prekrasan pogled. To ide dokle se ovaj penju, a vidi oni imaju kacige sve. Da. To je neki poseban put. To je alpinizam tu. Tu se moraš baš osiguravati. Evo zadnji korac. Ali doslovno jedva. Idemo kreni nazad, tamo. Ali jedva. Ovo zadnje nas je dotuklo. O, Bog te. Evo ga cuk špice. Samo što sad je gužva. Pa nećemo ići gore, a sve? Nećemo, onda moramo čekati. Dosta ćemo izgubiti vremena. A to je to. Sve. Nismo sve ostvarili. Game over. Nismo sve ostvarili. Slavonci došli na planet. Hello. Uspjeli smo. Uspjeli smo.